bangcwele sendiyacela sikhawulezile sifunde incwadi zeBhayibhile. Okumkani besibini chapter 6 sithi isihloko ukudada kwenhloko yezembe. Ukudada kwenhloko yezembe. Holy Spirit, we need you. Holy Spirit, we need you. Moya kaThixo siyakudingana namhlanje. Siyakudinga dwala laphakade ethetha ngezwi lakho. Lingamadoda siqondisa indlela libukhali. Alibuyeli kuwe lilambatha lona lodwa linamandla. Lona lodwa lilo wophula imithe emikhulu yemisedari ngalo in the name of Jesus. Izwi likaThixo soqala kuverse 1 siyophela kuverse 7 sithi isihloko ukudada kwenhloko yezembe. Nawu bangcwele uElisha uhamba nabafundi bakhe apha ekuhambeni kwabo ithi incwadi yeBhayibhile bafike endaweni exinene. Ukufika kwabo kule ndawo exinene ithi incwadi yeBhayibhile bathi emveni koba befike kulondawo bathi ake sihambe siye neJordani ngoba le ndawo sihleli kuyo ixinene. Bahamba bayoxelela uElisha bathi kumkani le ndawo sihleli kuyo ixinene ake sihambeni siye neJordani. Ithi incwadi yeBhayibhile uElisha athi ningahamba kulungile. Bathi bona angeke sikwazi ukushiya ngasemva, sicela uhambe nathi kule ndlela. Athi uElisha kulungile ngizolandela. Ithi incwadi yeBhayibhile emveni kobethilo bangcwele bahamba baye eJordani. Uma sela eJordani bafika bagawula khona imithi. Bathe ekugawuleni kwabo inhloko yezembe yasuka yawa yayotshona emanzini. Ethi incwadi yeBhayibhile wakhala omnye wabo kuElisha wathi onkosi ibibolekiwe. Wathi uElisha Liwephi. Emveni koko wayokhomba lapho inhloko yezembe iwe khona. Ukukhomba kwakhe waqala uElisha waqala wophula isebe emthini. Ukulophula kwakhe isebe emthini ithi incwadi yeBhayibhile walibeka waliphosa kulandawo izembe belitshone kulo. Emveni koko beliphosile ithi incwadi yeBhayibhile laqale ladada izembe. Umangaliso wokudada kwenhloko yezembe. Inhloko yezembe siyayazi ukuthi iyasinda ayinokwazi udada emanzini. Nawo umangaliso wenzeka inhloko yezembe yadada. Bangcwele nifuna ukuthetha namhlanje ukuthi bazalwane lo mzalwane yangichukumisa indaba yakhe. Ingichukumisa nje lo mzalwane uthi kuElisha Elisha belibolekiwe. Nawu Elisha ndithanda umbuzo kaElisha uthi Liwephi. Bangcwele ngumbuzo endiza nawo namhlanje lowo ukuthi bazalwane Liwephi. Liwephi izembe. Ivangeli kaThixo enhle kangaka. Liwephi izembe. Sele kunzima evangelini kaThixo. Abantu mabejonga thina njengabantu abasindisweyo babona abantu abadlalayo ngoba izembe levangeli lalahleka. Abantu nabalikhokheleyo ivangeli bayaligungqisa balilahla kudala izembe. Ndinombuzo namhlanje Liwephi bangcwele. Mhlambi wena ubushumayela kusindiswa abantu kodwa these days uma selushumalela akho nomnye ochukumisekayo. Mzalwane wami ndinombuzo Liwephi. Mhlambi wena uthandaze kuphila abantu kodwa kusenzeki. Namhlanje ndinombuzo Liwephi. Mhlambi ucula basikeleleka abantu kodwa kusenzeki. Namhlanje ndinombuzo mzalwane wami kwehla ntoni izembe Liwephi. Lo mzalwane uyalikhomba apho liwe khona. Emveni koku Elisha wayophosa khona isebe alophulile lomthi.
emveni koko laqale ladada izembe ngoba elikhombile ithi incwadi yeBhayibhile, thandazisanani nicela iziphoso zenu bangcwele. Ake sibuyele evangelini, ake sihlambululelane, ake sixelelane iziphoso zethu, sithandaze. These days uthi noba uyahlambulula umuntu ayohlekisa ngengxaki yakho, uthi noba uyahlambulula inhlambululo uyivigcwele estratweni. Hey Liwephi, Liwephi, Liwephi befundisi bam, Liwephi bazalwane bam, izembe levangeli liwe kuphi? These days bangcwele, sele kunzima evangelini yethu, ngegama lika Yesu bawoncede. Sekunzima evangelini yethu bazalwane bam, evangelini yethu sekumdaka. Izembe lawaphi abaculayo enkonzweni kunye nabadlala uhadi? Babhize endlini kaThixo, umoya wombulo ubongamele. Abalishumayelayo bashumayela under the spirit of the beast. Liwephi izembe bangcwele levangeli kaThixo. Ivangeli kaThixo yini selilawulwa ngumoya wehamnca. Liwephi izembe? Baphi abantu abazomela inyaniso? Baphi abantu abazomela ivangeli kaThixo? Baphi abantu abazomela uThixo? Bathi we are not going anywhere, asehli kule ntaba. Baphi abantu abazothi noba kwenzeka ntoni siya phambili, noba kubuhlungu siya phambili, noba zishaya siya phambili, noba siqhwithekile ingathi izinto akulunga endleleni kodwa siya foster? Luyephi olokholo kubazalwane? Where is ukholo labangcwele abazalwane these days abasamthemba uThixo? Abazalwane these days bayamthandabuza uThixo. Ithi incwadi yeBhayibhile sinamandla woxelela intaba sithi ayiphoseka iyophoseka. Sinamandla wokudala, sinamandla wokunyothula, sinamandla wokudiliza. Ilwephi izembe lakho mzalwane wam? Bayiselazeki these days. Why iBhayibhile ingasafundeki? Why mzalwane wam izembe liwephi? Mzalwane wam kudingakala ukuthi silikhombe khona sizothandazisana. Nawe uthandazayo uma selekuxelela isiphoso sakho umzalwane, thandaza ngaso, suhlekisa ngaso. Izembe lawaphi? Ivangeli kaThixo imdaka ngenxa yabantu abangamanyenanga lwane, bayahamba bayohlekisa ngezinto zasenkonzweni ngaphakathi kubantu ngaphandle. Hey mzalwana sibuyele kwinkundalashe. Liwephi izembe? Baphi abazalwane abazophila ubungcwele? Baphi abazalwane abazoshumayela ubungcwele? Baphi abefundisi abazoshumayela the message of the cross? Baphi abavangeli abazoshumayela ukubuya kaYesu? Baphi mzalwane wami abazalwane abazothandaza bethandaza ngevangeli? Baphi? Where are the intercessors zevangeli kaThixo? Liwephi izembe? Bantu bakaThixo ndizomemezela namhlanje, phuthumani izembe siye noGawula, ake sihambeni le ndawo sihlele kuyo incinci, asiye neJordani. Kudala sihleli kule ndawo, ayisifanele, ayisilungele
siyayivangele le ndawo sihlele kuyo ifanelanga thina. Ake sishift iposition, incinci le ndawo sihleli kuyo. Asiye Jordani siyokwakha khona. Elowo nalowo aphuthuma izembe lakhe, anikhathaliseki nobe selinothulu. Phuthuma izembe lakho mzalwane wami, noba ubuse uthi uncamile uThixo awusamfuni, kodwa namhlanje nizomemezela all the Christians. Phuthumani izembe siye neJordani siyokwakha ivangeli kaThixo kabutsha. Ake siyokwakhani Liwephi izembe levangeli kaThixo. Bangcwele wanguThixo anganibusisa, elowo nalowo azikhangele. Siyophuthumana amazembe wethu, amazembe alahlekile, izinto azisahambi kakuhle evangelini kaThixo, azisahambi kakuhle empilweni zethu, ngoba izembe savuma lawa, izembe savumela ihamnca liloxuthe. Namhlanje ndizomemezela ukuthi Liwephi bazalwane, ndingumbhobho kaThixo. Namhlanje ndizobuza ukuthi Liwephi, 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 Liwephi. Ake silungise indlela zethu, ake silungise ukwenza kwethu, ake silungise ukucabanga kwethu, ake silungise ukubona kwethu, ake silungise bangcwele. Liwephi, Liwephi, Liwephi. Ethi incwadi yeBhayibhile masithi xa sithandaza, bawo wethu osemazulwini aliphathwe ngobungcwele igama lakho, ubukumkani bakho abufike, intando yakho yenzeke emhlabeni njengoko isenzeke ezulwini. Ithi sixolele izono zethu njengoba nathi sibaxolela abasonayo, ungasingenise ngendweni, usisindise enkohlakalweni. Ngokubukumkani bobakho, ubungcwalisa bobakho namandla ngawakhe. Bangcwele ake sibuyele emva siyokhangela lapho liwe khona izembe. Liwephi?